Akufuneki uma uyindoda umkakho kube ngumuntu onsinsithekayo nje ohlala aveza amazinyo kunganasidingo ongenekayo kuwo wonke umuntu. Hayi nje mhlawumbe umngani wakho uze kakho uzokuvakashela kodwa umngani wakho uthathi soxoxa nani sovubeka isandla emahlombe omkakho babhansana ngezandla. Hayi akufuneka umkakho angeneke ngaleyo ndlela. Kumele umngani wakhe akakuvakashele ahluleke nokumbuka emehlweni. Athi akazolethela itiye umkakho umngani wakho kube ukuthi uyabingelelwa uyayithoba noma bekakhuluma into ebhedayo abuye endleleni. Umkakho kumele ahlonipheke nasemphakathini, bantwana abancane bamsabe ndoda. Lithi ibhola lingene ejardini lakakho, bantwana babuzana ukuthi ngubani ozoyoconda umama dladla acelele ibhola. Baphikisane nje lapha emgwaqweni lapho badlala khona ukuze ibhola lingene emzini wakho, bathi phela lo mama lapha ukhona, ngubani ozokhuluma naye. Basabe bangazi ukuthi umama wakakho bazomcala bathini bese bazocela lebhola elingene badlala emgwaqweni. Umkakho kumele uthi uye naye emndenini kunomcimbi noma kunomsebenzi, kungabi nje umuntu abavele bayiphonse kuye nje bogogo bavele nje bamkhulumise isinoma noma njani bamnike noma ngimuphi umsebenzi. Hayi makoti, wena ufike noThokozane hamba okwenza iphalishi ukuthi kungabe lingavuthwa iphalishi uhamba uyokwenza utshwala. Hayi kumele bamsabe nabo gogo abadala basemndenini wakhe ufike naye, basabe bagcine bathi hayi makoti sicela ukuthi wenze masaladi. Noma amasaladi ayamshaya vele ayamhlula kodwa bamnika umsebenzi olula noma bangamniki umsebenzi ngoba uyasabeka unesithunzi. Hayi nje umakoti ozothi asapheka iphalishi soyathukwa. Umkakho uyathukwa nje kuthiwa hey wenza kancane nawe abantu sebalambile uthi utshwala buzovutshelwa nini. Hayi kumele umsabe umkakho ndoda, ube nomkakho othi awufike naye bathi hayi ngicale wena, ngizamcala ngabe baphikisana. Hayi nje ukuthi wonke umuntu uyafala kahlela nje kuye uyayiphonsa nje ukhuluma naye noma njani.